Havin 2025 به گهدارên sadık û samîmî, bi yardımên destekçiyên dilsoz, bi mektubên ser hayatê, bi notên kültür, sanat û edebiyatê, bi editörî Ömer Faruk Baran devam dike Perxudres Podcast. سمکو گروکی لولاتن لاتین امریکای دیگره آغوستوس 2025 ji Perxudres Podcast'e ra ser kuştina jinên Meksiko mektubek şand. Di mektubê da Simko ji zar û zimanê dostê xwe Sahaf Palo dibêje li dinê mazlûmên tewr mazlûm jinin. Dema min bi fotoğrafên leş û spî yên jinên Tirkiyê hinek ji wan jinên serqot û seküler ên sedsala bîstan ra dibêjin Cumhuriyet kadını jinên Cumhuriyetê qulajeka analog çê dikir ji mektuba Simko gotina Sahaf Palo hat bîra min. Li hêla me Surucê Meru mezinên berê sebajinan li şuna ku bêjin jine digotin eksik e. Belkî însanên vî zemanî bikeherin ser vê kelimeyê û bêjin ji jinan re gotin eksik kafa, aqil kêm. Lê ne war bû? Gava min ji mezin û maqulan dipirsî min digo seba çi dibêjin eksik? Wan digo jin mehsûmin gune ne. Lazim e kes tehdê li wan neke eksikin. Bi gotineka dinyanî, bi gotina Sahaf Palo li dinê mazlûmên tewr mazlûm jinin. گهدارên Perxudres Podcast'ê yên pir ew kesin ku di mabêna 1908 û 2000 de hatine dinê. Dema min sala 2022 dest bi podcastê kir ji ber nûbûna baya podcastê min digo wê ya Perxudres Podcastê guhdarên piştî 2000 hatine dinê zêde bin. Lê texmîna min rast derneket. Gorê kategoriyên nest û nifşan Perxudres Podcast a pir xîtabê însanên yeyê dike ku hêleka wan însanan analog e, hêlek jî dijital. Ez jî ji koma yeyê me ku hîn jî ji fotoğrafên bi makîneyên analog hez dikim. Kur û hûr li wan dinêrim, ji wan qulajan çê dikim, lê tînim bi telefonê dijital fotoğrafên wan dikişînim. Nola wê stranê ye mesele yanî. Min dil belkî dest daye dijitalekê, lê analogekê ez kuştime. سال 2022 Perxudres Podcast'ê hîn berî seleka xwe qutke bi xelekeka xwe ya pariyekî mîzahî xelateka rojnamevaniyê stand. Xelat li ser xatiraya Musa Anter û rojnamevanê mînawî hatibûn kuştin dihat dayîn. Kêfxweş bûm çünkü Perxudres Podcast'ê di demeka kin da deng veda bû. Hüznî bûm çünkü min dîsa xelatek û plaketeka ser kuştiyan dihat dayîn distan. Berê min bi şîrekê xelateka li ser navê Hüseyin Çelebi stand bû ku genç bû hatibû kuştin. Berê min bi çîrokekê xelateka li ser navê Abdullah Duran stand bû ku zarok bû hatibû kuştin. Her tim bi kuştinê Musa Anterê kal, Hüseyin Çelebi genç û Abdullah Duranê zarok. Loma di merasîma xelatan da fetî dikir min pariyekî ji ken û kêfxweşiya xwe fetî dikir yanî. Editörê weşanxaneya Dozê Qesîm Etmanekî ku wê çaxê li Stenbolê xandekarê medyayê bû li üniversiteyê tam di wextê da pêle denkneşorê kiriye û kişandiye fotoğrafeka min. Hez dikim ji vê fotoğrafa da arşîva Perxudres Podcast'ê da. Hinekî şa, hinekî hüznî. Hinek futurist, hinek teorisyenên ser podcastan dixebitin dibêjin çavên însanên sedsala 21 ji dîtinê ji serkirinê westiyan û loma lêgodarekînin ro bi ro zêde dibe û ew ê siba du siba podcast hîn jî zêde bibin. Futurist û teorisyen hîn li ser vê fikrê ne hinek podcaster rabûn vîdyoyên xwe jî bi dengê xwe re veşandin û podcasta me îcar jî bû vodcast bi vîdyoya yanî. من بخواجی دوسه ودکست جرباندن لی من جه حز نکر و من او ودکست آنین قلباندن سر پودکسته چه بگر ویدیوی سر را دنگ پودکست دکشت و ندهش کو دنگ روی خرابر که به من ورهات لفوتوغرافین سلسله بیستاندن ارم او زاروک او گنجین بساقو پالتو و پاردسوین لسر وان مزن بونه و نولاکو لسبایان دوسبایان بنرن لماکینه فوتوغرافان نهرینه چیه سرک هيا ده فوتوغرافاندا سرا وان خطيه 721 ناس ناكم وان لي هيستكم دغازم دنگ لدنيبم هرم جوهن وان جوترن استو ناس ناكم وام بهاف ولهاف بحسن هيسبكن قيد لسار قيدان بجد بودكاست دا دمرم ذات الروكي نابينم 722 لوما دپرسم جارناشخا چقاس وقت مايا جمرن رعجب از چكم هين چند خلقان
چند دقیقه حاضر دکم جرها بر به دیاربکر و درس میوا بریکم بچوک به مزن به فرق نکه چیگاوا چند این ری حاضر دکم از بجلو کنجن خاکن رانه لی به کتاب خواندن را دوستم کی جان کتاب بخراب ببم کی جان گرانه لگرانی چه نکه کی جان سوکه لگرانی چه دکه جانا بلکی به ساعت آن سرد فکرم بستی ساجی قرار کادل من پی قایل نکنم بدم ایجار ده چند من دا کم شیرین ج ایسان اسپرهنه به زازکی کازلال شیرین ج زریا شارکی زازا سبا دل هندر انسان ده بجن زری ده شیرک خدا ج ایسان اسپار ده بجه رنگ شو زریا مدا دسته مدا کمره چمانه تو قیدکیم هرم درسمی لوما کتاب کدنا به زازکی بخارا دبم به قلم عبدی هست کرا چند کردن دوست کسموسی روشان لزگین سر عبدی هست کرا دبیجه گرمانجی پیشیه کو به زازکی کتاب کچروکان درخستیه من چند چروکن عبدی هست کرا خانده بون بره میرک میزاه شوره هر حال گرمانجی تیرا میزاهوی نکریه ویجی رابیه به زازکی دایدو کناندنه بکنم هنکی بخوینم و بکنم کتاب اساسی هن ج سال 1919 هن ج روسیای بولشویک مکتوبن پیوتر دمیانوویچ اوسپنسکی تفکر کامن تو نسر کتابی تشتکی نزانم سر تنی بو مکتوبان دکم بخوینم هلکا مکتوبن گوداریم پرخودرس پودکستی هندندن یان ین اوسپنسکی ما کتابک اوجی فرهنگا کرمانجی یا ملا سعید نیویلیه حز دکم ج خواندنا فرهنگان هلکو فرهنگا هلکی هریمکی به لذتک تام جدستینم ملا سعید نیویلی فرهنگا خای کرمانجی سال 1908 حاضر کریه و گوتیه گوتنه و فرهنگی ین بوتانینه لپی وین فرهنگی دنیرم بعج نویسیه ملا سعید نیویلی و گوتیه نخاشیه که ج مرقان چه دبه دگه که زبارش هیلی بعج گی های که زوه یان هیلی بعجی بخونم جی نخونم جی دکن بخرابه وان کتابان هبونا وان کتابان در ریدا هوالی وان دکن راحت بکن دلی من چنکو مسئله نتنه خواندن و نخواندن اکو گوهدارین دلال اماتن داویه برنامه خواب پرخودرس پودکست به دستک یعنی گوهدارین خواب وشن خواب دومینه اگر اون جه پرخودرس پودکستی حز دکن اون جی دکارن جه پاترونه دستکی خواب شینن وگاوه بخاطر اوه